Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita ukurta martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marahabang sinaguri atas puji-pujian na patarima kasih maisombakon ur nami hubabu Tuhan. Malas tumang ur nami bani panorang sogot nerion. Ui ijalahon hanami na madiar na hubabu. Membahen bui puhuan nami ibagas na oras-oras. Tuhan marhiti hatamu, torangi hampar guluhan nami. Asi ibagas hatamu in matongtong hanami. Mandalani gulu nami si gano pari, sonay agi makurcaon horja nami. Pita bahen malas ni urbo. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongo nami on. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijabe marianan na siyam bani panorang sugot nyarion naboy sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on andohar na siyam horas-horas tene. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus tigapan sigano pari bata sa darion Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 tersurat bani buku Rom bindu 12 ayat 20 na makatahon sunon, ay pe ang golohian musuhmu, bere mangan iya, anggo horahan iya, bere minum, ay anggo ibahen ham sonay, na bajunjun narnar doham bani uluni. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus totu gatido hita manangar sahalap juak-juak ni bata, na mengambilan kon pasal jangin ni hukuman api neraka. Na ija tujuan ni Aima asihalak na manangar ambilan ai pudas-pudas ma paubah uhur, pudas-pudas ma bertobat jana ipadear ma perguluhan ni. Tapi ahado buah ni na jumpa kita ibagas parguluhan ta. Totu marhitehon ni ambilan na sonayai menciptahon atape membangun rosi mendidik jolma gabe halak na merubah halani mabiar bani uhuman api neraka. Nah totu bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus lang marosuh kita anggo sasahalak jolma merubah pitahalani mabiar iya hona uhu. Ay maase bani pangajarion, bani pambubayon, sonay age bani pueni podah ni Tuhan Yesus sanga manggul obe Tuhan Yesus i dunia on. Ipatalar dotene bahasa na iharusukon Tuhan Yesus hubata aima ase merubah kita halani ase ulang dos kita pakon dunia on. Arti ini ay maningon isa dari hita do dirita, isa dari hita do bahasa hita mangkulo ito nga tonga ni dunia nabuhay tumang pahara-pahara na masa na terjadi na ihorjahon jolma na lang sa dalan hubani haroso ni naibata ay maase maningon do hape adong patokan bata sonado sa sitong ni halak Kristen mangguluh ito nga tonga ni dunia on ase topat ma so na isobut bani Rom bindu 12 ayat 2 ay ase ulang sarupa hita pakon dunia on. Sonado ay ase ulang sarupa pakon dunia on. Bapenang ipasingat hubata. Ang golohean musuhmu, bere mangan iya. Ang gohorakan iya, bere minum. Ang godunyon makatahon, ang golohean musuhmu, kesempatan dobamu ay. Pokpok ma iya, halalang adong gugoh ni, ay maanggo dunia on. Arti ni ay Tuhan Yesus yol mangajar kon hubata ase ibagas parguluhan ta si gano pari sa halinari
maningon marlegan do hapeni hita pakon dunia on. Artini ay gabi Kristen hita lang sukup hapeni pita malas uhurta jana martarima kasih kita halani bahat ni halani bagkal ni pasu-pasu na ijalita humbani Tuhan langay tumang parguluhan ta asi malas uhurta asi martarima kasih humbani Tuhan langay tumang guluta tapi asi marhitihon ni pasu-pasu ni nebata na dop ijalohita gabe jolma na sejati mahita artini ay tongon-tongon buy ihapkon hita buy ihaguluhkon hita jana buy ihorjahon hita songon na pinudahkon ni naibata hubata ase purini PHP ni iujur hita marhitihon ni hata ni naibata bata bani panurang sugoton ang guluhoyan musuh mo beremangan artini ay horjata ay sedo halani holong uhurta kubani musuta atap sedo asibo hita mardiar bani musuta lang tapi ibere hita mangan musuta ang guluhoyan iya ibere hita minum musuta sanggahorahan iya halani mardingat kita ay do ni harus sukon ni Tuhan Yesus sumbata tapi si pata na jupa ibagas guluta ay ma na ijahita marosu hata ni nebata ihorjaon hita na ja irasa hita songon na borat hata ni nebata lang ihorjaon hita habesa sitong ni guluta ay ma sedo soal boy atap lang ihorjaon hita hata ni nebata tapi maningon do porsaya kita bahasa hata ni nebata na ibere hubata maningon do hapeni gabe haguluhan ta do ay maningon ay do na maningon ipatalar hita bani ganupan pambahenanta artini ay bapenang nalungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijon ma maningon do hapeni ididah kita bahasa mambere mangan musuh mambere minum musuh ta sedo halani habujuron ta tapi halani yahapkon hita ihargahon hita bagal ni pagkaholong ni nebata hubata halani hita pe musuh ni nebata hinando halani bagal ni pardosaon ta tapi lang halani musuh ni nebata hita gabilang ipasu-pasu guluta tapi justru ihulungi do hita marhitihon ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus na mati ba ni hayo parsilang totusunay mahumani hita anggo iberehita musuta mga sanggalohe iberehita mino musuta sanggahorahan sa halinari sedo pita ase marder sedo ase lambin robaha ni hasomanta lang halani aido harus ni Tuhan Yesus jana aido na doma iorjahon Tuhan Yesus marmusuh kinando hita pakon nebata tapi ipadami hita pakon nebata bapa totusunay mahumani hita maningon sirsir mahita makorjahon makagulukon hata ni nebata tandani tongon dumamarubah kita lang bedos gulutaon songon duniaon amen martong ko makita ajari hamhanami tongtong bapa asi ibagas parguluhan nami si ganupari tongtong ipatalaruhan nami bagal ni pakidopimu, bagal ni pakahulongimu uban nami. Sonay mahanami menerjemahkon. Baniganupan pargulmiton nami si ganupari. Asitongtong mababa, sonaha caramu makahulongihan nami. Sonaha ham maridop ni hurhuban nami. Sonay mahumahan nami. Makahulongi hasoman nami jolma. Sonay dohuma maridop ni hur bani musuh nami ase gabi parsimada hanami tongon Tuhan bani haluakon nadoma pinasirsirmu marhite pertubus ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami amen oras bataganupan papenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon tene lambin roh bagas ni
hata ninay bata jonam ibagas uhurta ibagas pikiranta sonay age ibagas ganupan pangabakta si gano pari. Salom.